ebyamagara mbikibwo Kazire Health Products. Tubakira on program y'ebyamagara ndetse ubutungi charity umuhereza nkabutosha wa program eji kandi abakiri kugitusyaho abatakatugire naba Kazire Health Products bakunda ngo amagara gitu gabe marungi niyeshonga bwenshi bakore byo kunywa ibyo mutano okurwo mbintu byite byabutoshe birahanga yatuterireho okubasa kushemeza amagara gitu ibyo kunywa byabo bikorese buze kintu gikora kintu gikora ki ukisha kuba ncicungire ndwara zitari zimwe na zimwe nangwa nanoko zitamba mbwene mwabazi yo gutwagaraka twatungo mugisha twatayisa Dr. Owamesho ya Dr. Nicholas Ngabirano okurga Arunga Eye Hospital aho mu rembo rwambara ruguto rwareba kakoba kandi kwa kweza obuhereza agarika busya umurkasese aha Good Eye Hospital na habwecho mugende muraguze amisho mucebeze amisho abo kuba nishongera kutwataho this time around twazaganira ahakwatirine na njaka nkokaho nanyikango mwebwerondere cataract tukwe mbwenu reka twakire Dr. ayongera kutushoborera abanza tuyanjure then atushoborere tumanyaho kwata na naho koreka Dr. ugundo murundi twakwakira niye nakira Madam Moderator mazina ni Nicholas Ngabirano omushaho wa misho olukora nirwari Dr. Ngwaza Hospital Mbarara Kakoba then na Good Eye Hospital Kasese nti erizoba nafuna chance giyo kubagambira aha misho gitu ndwara zimwe zo gateganisa ne bikwantu yetaga gukora kugira ngo umuntu asigare aina misho aga kurungi so Madam Moderator nti abantu nyenda kubanza nabashoboraho akakace ndakabatira ndwara yo yanjura nti research negamba nti omuntu okwata kureba nti amyaka yeye nashaka emyaka 5 nti nkati mukama yakira emyaka nkakinana okafamisho gawe aha myaka nkaga wawo yo kufera myaka 9 no fera aha myaka 5 aha bwenje nti omuntu akwata kureba nabanza yanga akibana natuma ko umuntu muri hihi ati nyambone tereki yakerwa mukace ushanga na soza ushanga nti abweje mbere yo kugira ngo tari kurungi ushanga nti yaraka kufa na Bible ne tugambira omu Matthew mukaga 23 nti amisho gitga gareba niyo mira yombiri oba niyo ndeberwa mu yombiri gwitu kugira ngo terebya hero ngo kandi ke kubane erinungi gashanga nti ombe nago gushemerirwe konka yawe inobuze butakireba nombe nagwe ngwagwaza omwirima ndinde mukama katwamisho kugira ngo turebe enseji tujyambe tugishepinge kugira ngo mukame yakomere intoka bantandikira mukamisho gatakireba kimanyisa ngo umurimo gwa mukama twagukomya gati tukabagwa ko mu muhanda makati mukaga 22 Matayo 23 mukaga 23 konkerisho ryawe kuriraberere ribi umubiri gwawe gwona rwija kwijiro mwirima mwe no mushana oguryo muriwe kugurabe guryo mwirima umwirima ogwo kana mwinji nyambota antancyari yabe nibiraha etabaze yo mubiri niryo risho nahabwetse risho ryawe kurirarebere rirungi kuriraberere rirungi umubiri gwawe gwona rwija kwijiro mushana. Okay, we thank you very much for that spiritual feed. So nanti na mukama na nabahanije ekigambo kitwikirizamu nabakana bakimanya ngo amisho gitu nicyo muhendo mnongo so twaza aha cataract so cataract eji niyo akitwetakaho omurnyankore pakete insonko omurtoro ikete ensenke omuruganda na nendi mezindi so nto mutashanga nti ebyo umuntu kakwata kureba kurungi shanga twakiyete echo omuzungu abahandikireho cataract. So ejine ndwara nti kushanga nti akaho nikija nti akaho umurisho gitu twinemo akutweta lens abakara hure akutiyamba kusike bintu ebyahare obyahi kubite nyuma amfaso gwerisho bekazo mgonko ukamanya utinarebe iki ukanyita binywa nareba Dr. Nicholas akwa ekintu cyo takarebaga tokakimanya true so no rebe kintu echo kwa manti aho story yi abashamukaga bakaba batakweza so bona bakwata
akaba henjojo omwe yakwata oguru omwe ati enjojo atobuntu aninjura erinko mutimuringwa yego bana onje yakwata ibondo ati obumpura enjojo ateba nkosozi onje yakwata ahamunwa ati sobumpura ekintu ati kibanke kintu kishumira kiti kikurwa mu iguru kireba hasi ombantu mukaga bakaheza different answers aha kintu kimwe ahabo butareba Sejima chima sango ikintu cyo kwanomanya into cyo rarebe icyo kugamba nicyo kwanomanya nicyo wararebe so nicyo misha gitaka so akarahora ko kuma umuntu karwara nikashanga kwa kwakiho burofa nto muntu kugira ngo urayite kwa nerga heru kutaho murisho eka amwana gwerisho ekomaho so ndi yakone bane kumiza amfasa kugira ngo umuntu arebe kurungi ekomaha hagati ashanga yakingira right je ashanga takimuza mukore byenyine so sanga mfasa kutafuna chance yo kureceive ngeje right akamuza mukazombo ngusho mutsanga yakoma hagati itweta opacification of natural lens amujong so nashanga to muntu ya nabana areba abakibana areba ari nka kateni kinjire na wambo atunkandira kinjira isho ryanje atunkanda kukireba shanga no mu cyagira stage ndije shanga nabuza nkaba abakwa muri atunga niwe kimukora kirya isho ryanje atunyoka ngize kucyo kikabura yego bana cyangwa cyakirya heru kinjye bakiryo munda akarahuri ntire twa uburofa nyanje nyanguturo mu cyucyo kuciro gwabandi echeki nti nendwara nayo nkezindi kugira ngo turo mu cyucyo baningaki neja mbiri kurgira iri kwetwa ibintu byingi ebinaza kushobora hanze yes icyo kubanza nemyaka eji kubera ndetse turwanise enyiho tuguru emyaka eji ntamuntu kumanokura wasi myaka 30 gara higuru ntoshanga nti akaloka kagumana kahwamani kamana kaza hobrofa then nani kubasa comparinga nokora ibintu kekirahure kirikirino ukathorgoye ukahasha nankaza honka kabubi so nokushangana akarahure kujana kandi kamana kakwatwa hurofo bwe mpora kimanche yongera se myaka no muntu necyo ni nanse muri kweta akwako mumisho then ekindi injari inacha ndacyate akakashisha cyo gase immediately nkwa kubone gracia yawe kaje cyagikurubura matwe neza kireba kurungi noshanga ntoyine wona vanga moto kakacyatera kirahure uri ne batakireba kurungi so nakakarahora ko nakafuna obuzibo ndina kushanga ntinyine kwe kiryo mu family ndi family yanyu kusemyaka 30 kabataha mukabakwata noshanga ntaro family zezimwe noshanga ntinabana musemyaka 30 mumerenje abandi oshanga bine kinana batakazimeraga so noshanga ntinanaka akahwaka katambura omushaga oba mu family so jana tukora myaka eji noshanga kaija kakwata mwaka nyine karakakura kaija kakura so noshanga ntideje nekindi akushanga nti arabana kuzarwa bakini azakurwa munda ya mama we ibabe norya abe nokora oba wafuna nka accident oyinenda ushanga omwana we azarwa atakureba yego dinaro endwara ezindi sukari na pressure ibyo nabi sukari na pressure nebintu ebyabantu batakufayo kokande ibintu ebisias research negamba nti ya World Health Organization yomaka 2023 nejanti aha abantu 10 bakubugana omutawu no mu muhanda gwono abantu bashatu nabine either sukari oba pressure ninga byona babi babyina kandi manje masa nguyo nko muntu yebuza aha abantu 10 nyomba mu batimbarumo ada anseje tinkwenda jeheza nko muntu gifune okujihwa dufuta kujati ojine obato jine ozaje tkonkani implani ntambura kurungi onyoka ni kure mirimo yanje kurungi kunkabiri ryo mu mbibi birimo ni kuteganza so zo mirwara okutebeshwa na pressure yawe kugira ngo itakarita obundo buzibu ahamisha gawe deni embaze yemwe embaze kweragura okunjamani nyihanyangiza abantu okweragura n'ekintu kitakire yo kugira ngo wagere n'akacupa kawe wakora mushati mpaka bazaka wabawe wakanurga utinyonye ndakugura kabazi ko ngati ngo ndakuraguza onyoki ngo ndakushaka consultation y'emitwari 2 waye emitwari 3 then tushize twafuna madam data twafuna ekizibu cha AI oba cha internet tomu naza internet ashoma ayakangu byona yabichenga ayihembazi ayiragura abo mulwire abo mushaho ayiragura aheza waya prescribing usanga ndo muntu ebintu byashoma eske yo internet oba AI tiyakuchebera yoneza kweza kugira kwe kumanya ibaratire
ngati yakuchebera noshanga nti ndwara zo muno nojanjaba n'indwara ezindi ezokuza kwete anything nekunganya by'abantu bingi bakorise byo nebikutera ushanga nti omuntu omwe yaragura azi kinde kigwire kandi kinde kigwire kikakwa answer zikire so nane okweragura imbazi cyo kwano heza ushanga yareta akako amisho risk factors ezindi zikaba zirizi kantahuriramu okushanga uri mu kiyungu full time yo kabo muteci wenku ntabwo cyo mwika gutorana gutaho murisho ekine kwasagamba misa madam moderator nti omushana gwine tweta UV light aza ndo kushanga ntaro kushanga nto emirimo yawe nyingi rya heru nosiba omushana nti kweta nakyo cya risky yokushanga kakukisha no kugira nti abantu akoba baryo emirimo kweta irimo omushana mwingi obaza computer oba amasimu oba ni nkoko kurya computation bwiro bwingi you utaga glasses because kuyamba kuchendeza ari light kugira ngo umwire bwo mumisho utakashangwe n'ige ndwara takubagamba computer abantu begwabona nesumu ni computer no computer aja bikasanya ni korasimu yanje okay hati twareba ecyakubasa kwantireta akahwaka nyine hata kabenye nango nyitegereze nindinda ndeberisho ryazi bicara ninga hinde kinde kinakubasa kufiringa ecyakubasa kumanyisa ngo hati naza kurwara akaho sinus ecyo ni kiro ncyo wambuze kibuze ecyo nti sinus zukutandika njanje jampola zo kumanze yongera ntoku okuba sign yo kubanza ekitweta blood vision or poor vision ndo muntu wabe nareba aha kinta kiriya meters igana nari acyatanga kucendera akiba nareba ushinangwa ntongo kikingiro watanga cyakingaho ati utandika kwesini aha kwenchine ndebaje hatya cyete kiniki yes then akushanga nti omuntu wabe notambura kurunja hero umushana gatanga kufite umushana misho koko ryo umushana horanda ngo gite tokonda garebe saje yone basa ko sai nemwe kugira ngo akaho kamune kafuta hero misho gaho then akushanga nti omuntu tokireba colors tokira red yellow kara brain yoro sanga buri kintu kireba ngo no wale omuntu tokamanya oti no muntu wa brown alwa black je wasa kureba ninka yashe kwa yanga mino kagitunga shaka tigashana kindi ngoja ngo omurebe kware wena mutakimureba bindi yango mutakureba kurungi then akushanga nti omwazyo ndokushanga nti omuntu wakakuzo ko omwazi aje mchimirungi na hata cyakora kintu cyona kwa natine cyareba kintu cyona kugira ngo urede n'umuhengo holight kumara tiyareba kurungi kandi akwata holight ashanga takintu cyakira ndo omwazi no shanga stami aterire ayine mchimirungi kugira ngo omwe ombana njasa kwa sai nemwe ndo mbana oje tumwana wanje kusikubya 12 anata kusana ine mchimirungi aronda kanyaza kwa shita magmani yoreba nabandi nabazana wori ya stami ushango je kugira ngo ine mchimirungi ungaye tari mchimirungi uriyo burwire ndiko kubana iso bwirobo natakibireba bindi byona sama ngo yamiza muna nazana nakore mirimo naza kutumera so cyakora je kanstami ngumisa ibara inaje ngargo munju obangarga inani nkora naza kuryama ene basa kwa sai nemo de nabingi indije ndware ijeje ne basa kuleta ukoreba ibintu bibiri tini basa kwa stamina ndimuni nkureba abantu babiri sitkunkashi umwana tinindebe bawazi wazi kureba kaleto kanisha rimi eminyi nacyo nkiza ngo kushanga ndo muntu nareba nakureba urya ndya ubano urya uba yanareba nka amwina ujatinyo tinkasara ruguto nashara ruguto tingumanya mpiguze motoke yakwa ni motoki emo muri ibiri so tamanya eriyo netariyo ebyamagarambi kibo Kazire Health Products ebyamagarambi kibo Kazire Health Products tambuke kinura instead ariyo nakigwa anachugwamo wana areba ngo ecyari nareba kiryaro so jatkanshi atambuke kitari cyazo mukiricho so neje signs watankureba indebyo abene mangu akahoka munka kwishira omishaka nabana bitu ntubatere biti wakafamisho ryambuje mwana rubona atomeraga n'ibintu omwazi bwabo yes so ejugirebe nka sign ibasa kubirye ndwara ng'umwana wawe nangwana n'umukuru utwara hamwe serte kwa kuzire yabandagira andwana kutsari n'indwara tinkweza yes atwaza kureba okutwa kubasa okucebera akahwaka ntaka kwishitire doctor nimbasa kureba umuntu okumjengo ayinakaho ninga nti akahwaka omuntu kakagira stage ya higuru basa kureba umuntu umanyeto ogwanakaho nomanya
omurisho twinemu kikweta omwana gwerisho Yeah. akaka black omunda gateste nanto mumanya so ndoshanga nti ko kwanore omuntu yakurya yano murebo omishoge okyakwe kya black omunda omwana gwerisho niba noreba white hatu hata nkureba white ngokureba yonke kicu omunda ako nuko kahonga katangakura oba nkakakura so washanga nto ino mwana oyino omuntu omukuru ino muzehe omuka na ujya tinkureba twongokiza kumure omurishoge oreba hagati nyine hakwara ka black ate kya white nokumwana ati agi nakaho then ekindi nokushanga nto omuntu tinari omuntu akureba kurungi kandi omuntu akanareba je yari omusigazi yanareba je kyakura tiyareba kurungi nimati ako kamunikisha then ako kuboko kumanya okuheza kusaho then ekindi ejikata kitakushasha tinkwenda abantu bebaryokwe atinyo kinije kushasha byatanga kunshasha n'ubunazo mu rwara kukebeza kataraka ndiyo ndukwese argument yo ni mani nigenda mpora kusya rukwara takintu cyona icyareba so watanga kugira ngo orinda pain turagishanga wetanga kureba watanga kureba kwacyendera tana kumanya otaka hakana kabasaka munikija tumaisaka honka basa kwaterisho rumwe katakwasire yindi nakona ka amisho nakona kwasa kwata omwana omuto wagati n'omuntu omukuru obesho rimwe obagona amisho abiri. Okay, setumaisa nijo mwirwariro nkabahika nahika nti nkabajya ngo tinkweza tikwetenyesa no kuronde byoma nonde boti omanya ngunye nakaho ninga imwe n'umukoro kucondozo kurukoga nti aho kushanga kaho kamwe kakupusire tina nani kwebera distance ko mushaho ni kureba manto ine makaho konga kugira ngo chebere en amishwaga gine ndwara nyingi munonga nabasa ko ine makaho wani mu pressure ya misho oboine mu akaho oboine mu endwara nyime zindi ziyine so kugira ngo tukonfirme ngo nakaho konka tugaka tukuchebera tukutomjoma konfirme ngo umusheri yawe ekimwe kiteganisa nakaho konka oba nakaho na nezine ndwara zikwazi zirimo zitaganisa so imwe mukora general check up na heza kubahika. Okay, atunkabe nyenda ndebe akahwaka mwaza kumpuha mukagurukemu mwaza kurete cyangwa mwarukuta. How do you treat this cataract? Akahwaka omuntu akwa mukwase kakujomirwa twaza kumchebera twakonfirma ngo murisho rye harimo akaho konka kaka kirya a stage yo kutandikirwa ho ba stage basa kuma advising kugira ngo afune glasses. Glasses nzibanze muyambaho kugira ngo nawe ugenti light ne basa kongeza so twa glasses kugira ngo kureba ko kweyongere dena no gumuza mukacendere kaka bukatandika konko jara glasses kugira ngo hate cyane kareta mwashanga mwashingira akakaramuka gumana kadoro vinga konka kakurgamu nkagumamu kongo leti yo kweyongera ecendera. Okay. Then twashanga ndi level ya glasses wachingwireho ntwa twasigaza umuringo gumugonka okukushemeza so abantu ingwa ndamutagije najati bakankibe mirwa reri banja ngo nyinakaho so nyinyi ndamumpaka bazi akabazi kariyo umbaze wa cataract no mbaze okushemeza kongo kirungi nti okushemeza yateberebi tukwangusya ntine okushemeza okumutino nti kare kushanga umuntu naza kushemeza neta ujya ngo esho bashareho bakihemu batemakande konga twine okwozi. Yes. Twine cyo ebyoma ebyomutindo ejya technology yikweta technology yense nti echoma nkizamu kinyunyuta maka kwa kasisikire eshe tarikotagihire mutara kwasireho nyunyuta maka hwako tamaka hwako ndakalkurunji ndo muntu wija atakureba hati omu shahi shatu kurgagisha na waba mesaba mukwasiro mukono na tahita na itanduza atajana sajari nibe sajari ngona ujya ntino mutindo guhati ndokweta ujya ngo manka hato kundi then mutamako maka umutaka kula kalangu nangwa twashemeza echakwasa kureba no kulangurya shana nkiri yatukura mukace ku college iriye neza yo kumugambo kushemeza nteka ngo numuryihamu murtahariya muryozya mugaraka murjwekamo ingahana no muringo ko kubanza gunana kushobora ntuba okwanta twashemeza erishe tukata kugira ngo turyihe muryona bakabasharo kace kugira ngo bakobashika akalahura kasisikire bakihemu bashakiyemu eshe sigaramo nanongo n'umuntu yakubwana atakajya twangashika eshe kandaga bashemeza kugira ngo umuntu wakushemeza nko mukono ngo mutenje cyo kwana rya kintu cyone. Okay, so eshe ne kintu yangu eshe tukaryamo eshe ryo nirasigaramo twari twantwara taza kora umuntu akata
kandi yenda kurro sasa buri yaho kuburi kwingana aza abo kwanka bene nyija konka konka biteka teka aza mara moderator abantu abingi ibintu bwa bwingi yeah konka stage ya regi n'ekinte ekita dakika 10 kandi tweta kugira ngo tushemeze mbere gona kugira ngo tushemeze mbere gona yasi ndikutaho nto kushenyaza hintu kwantu nda kwata jango ndiyasi ndikwata mu obyasiga none bivura kwata zindi zisigaye zikura na wano gane no mushaho so naho shanga ndomda dakika 10 twakora twaheza kutingwa n'umuntu abari yashanga natanga kuteka teka se bakurya hamwe barata ameza ne bari hamwe ko ibyo tibiri ibyo bakura tamazima amazima garingu eshe tukurya hamwe we just imagine kine nangumwe nabirugambe because if it is about kushemeza then na harimo kugira ngo partner ine kugitahirira hati nyo nareba ndukusigaza nkakaronda umurisho nakurgaha nabanza nashashe kironda chonti kirabwire buri kwingana kimbone manje undargeninga rakamurumu tugeza koraho ntikira kwahereza weeks 2 kugira ngo nari shasha kuyo twantu navuga ngo rikire abo akakara hara kutamo murisho kugira ngo tuheza twakomaninga cyane twatomwanye kwa kubera kakarumu tukarikamo kandi tubantu kuheza tweza kushemeza twembaza kutonyezamo kugira ngo atakaza infection yes kandi basa kushemeza abo takirombaze ushangaza infection ize yatebizo kandi twa drops zo kwa notonyezamo kugira ngo umurizo weeks ushanga nti eshe turi kushasha tigine buzubwona anyuma ya wiki 2 oija twaka tukuchebe atashanga nitagomba zo kuntu tukunyita shanga tagwetaga ota ozakore bindi then ndina kwanyida kongeraho nti oku akahwaka kukiyamu kirinkwa kurankamira ko kayenda nakanga no tujya kujyana kanga ndo umuntu naza kwija hati bamukwatiye no mukono yes konko mundakika umushayise tunguzi nakushobora ndo umuntu agene nareba some magic somewhere ndo umuntu agene ajya ati nareba ukukizanira mukama hari kwenyine nti aho umushaha akabayine akanatwa no mukamwana nti akabatu yatakureba hati bakire barete nyamumuka ahore nyamane ni ukabakira kumuneta bamuletera bihimba hata kishashanga najya shi atinyoka ni impure nyama abantu mwe ngungane neighbor bamuhe bihimba mwagaheza kutoza kumukoraho uwe kugira ngo akanangwa tene sinte nungize kugira ngo kosa muri ngona kushobora twakosa kugira ngo tumushemeze twamushemeza njera ngo mukasheshe kutoza kumushembure twa ekitiro ebiko nakabinaga yatakuraje tinga amusha twacha kundi nyama yego akanakanse akanite kwezi ibiri kwenyine twacha kundi nyama takwanga embenyi n'umwana gwanje nyine ibintu byanje ate ibintu byanje bende bakolesa atunga tunagina nindebo ati nare kutanga ebiko nakabinaga abamwecuzire nabo bakafuna beceka sonje ngijanti okushemeza akakibonire dawo nkabe nyenda manye akakahon kabasa kunkwata emirundi yengahi nija mwashemeza karuga kanit come back kabasagaruka akahaka twakashemize tukagaruka kuyo bwa ukushanga ntakarara twatamu omene kabasa kwatu woburofa kungana gwekinkiza hawire hawemo emyaka nkebire emyaka ene emyaka 5 garahigura kungaka ko kwa cyabo kugira ngo burofa bwatanga kwataho twata kwetaga kugira ngo tushemeze ibintu hebyoma ibyo kugira ngo noje jasorebamo cyo cyasimura busimura dakika 5 dakika 3 oyetahira no kanoreba kandi tweta kugira ngo shanga nabo nza yasinureba murebamo ukuranire mu right cyo cyasimura wata Dr. ebinyine kwetantara mwarga kunshemeze risho nibyo biha ibintu kwano itantara okole mirimo yo kuremera nikakuna kusiriza jemeza jintu batakona ngo bisture acherisha na kusiriza bineka kwa hatu jangu kokoza kustura no bano itakugira ngo banze te mama no hame kugira ngo usture hatu no shakashanga koko kutama mama nago pressure yo mushe yongera obo muwaza kugira ngo woze kwinama ushanga na pressure ne yongera yo misho dene kutwata jya ndenda kuraga yenda kuraga dene twakatushobora abantu jangu kokoza kugira ngo twakushemeza ryamano reba higuru kugira ngo abantu amuntu ryamire tinimryamire mbi no ryamano yokwata no giro ndashanga ntishe twaragura waryamira tushanga pressure yanu riwajongeza dene tukaza tushanga nti abantu abamwe bakunda kusemererwa ntiko kugira ngo wowe takureba ukiza kushemeza batankureba bote iminete no tanakuza mu cyaro cyo nakukitambura ozo joti yes kandi kusimama kama yane tanareba ozo olarum overnight osanga no tirerwari ngashanga kitabone twatkoburira ngo 2 weeks sigaromuka kore imirimo mice nuko akubonda kozya uri we nkomuka twetaga ngo inami tanga meza nkeji yozo stamikurungi ozo kozya ujashanga nyuma ya wiki bitisa tibwire gwingi twashanga ntotwe mazinya yake betakureba ona wiki bizo kuri inzo zo kwita
kugira ngo kachaka kugira ngo twahise already wajibwine wabwine chance watangiye kureba kandi jengo ukora ibintu ko bigarre nyuma so nashanga nti emirimo nebere mike dene kindi na embassy twantugambe twatwire wene kwa no gitamo twakushobora kugikoresa je hata binyino shanga twagimuhereza acheza yebwazo mbinde shanga atagitamu kurungi shanga yaka hatyaza muka infection yarete bindi bizo kana gikosa kurungi kimukena cyo cyera fine. Okay, nicubasa kubaho shange ngo wakora surgery hineki yashobya kandi kikatu affecting kita omwe nkibasa kubaho konke kinkija na experience. Yes. Ndi umuntu twiro mfield umagume myaka 10 oshanga nti surgery nebe surgery ni mningambaho tikugira ngo ni surgery mpango nakantu kace ishamu tamakandi ojanga so kama woriya aruza kutunga experience yinaha kuba yatandikiye nti noshanga shange ndoshanga ntomwe kako kenshobi oshanga isho ryamushasha kumaraho bwire. Yes. Oshanga nti isho ryakubera yaba nereba kurungi nkibiri oshanga ryayitwa roho kugira ngo rebe kurungi nkanyuma yo mwezi so oshanga nti ejo bure bwinyine kushanga okureba utarebaje na pain ngo ihebyo risks so kushanga side effects nza study mitazoro akati naburizeriyo echo no kugira ngo mwe mbagira uko ku hariya kushemiza misho gabushana bwe cyo mugende mushemeze umuntu akikacheza kurugayo urayanywengerera terisha was like nahaba hoki hata bure bwinji nti abantu okubashemeza okashanga mwe batari bakurungi nkiretwa kugira abantu ko ari kushemeza kwabusha first no barya abantu bingi cyangwa doctor enda kora abantu nkiganizo barimo shanga na ko koza na umuntu naro shanga umuheraho yakamesha ngashanga nti ko koza kushemeza hati yeshanize ngo abantu abadokta barga Kampala bya kushemeza ka mbara bakabaje turuga kufuna follow up bareba ya oba waje cyari teganisa kinora washikire kugira ngo hasheshe yange ryashasha nte muki oba ngoleseke oshanga ndo muntu wakubene ikintu watera doctor jya following up yakureba ugita ateshe ryaba muti katwongera umbazo bakatwinrege kugira ngo keretere oshanga tafune chance kugira ngo obwire bwinshi kugira ngo abantu bije babashemeza umukono gumwe ntwa kitaboneye. Kamwe kahamheru no kugira nti abantu amisho gitu gafeho nicyo kimwe cyone nti nabasa kurwa ko mukono usigane ukore ibintu byawe kungana ko inamana yakwingana ki wo takireba bina niba byarga samisho gitu gatwenga kintu kikuru abantu aho baryoko nimutambura uburyo wedding uburyo boda uburyo umuntu no kweta kugira ngo amisho gabega protected jaragiye bindi ezukiyamo kugira ngo amisho gawe gasigare ga protected. Then nja madam Rita nimbasagamba simu zanje nikeso kwa nanyenda ebone kwasa kunshanga. Yes. Kuna abagamba nti ndiyo mushaho niko asingabano nyine namba zanje zesimu inikeso wano wenda kumbuza ikintu cyone kikwatera na misho wenda kumbuza akaho wenda kumbuza ikintu cyone kikuteganisa misho gawe noshanga hanamba ya 0 8 8 ikuna mushanju 12 mwebare ngabana. All right, Dr. Ngabirano okurga Arunga Eye Hospital murimo rwambara kandi na Good Eye Hospital omurkasese no mtunga kandi basa kubuze birukogaho kandi yakushobora jengu zahirwaro eryamesho jakanotunga obushanjabi ningashi okwaburwa nabandi cyo butunyi charity abwa program eje byamagara kandi amagitusiyaho abakutamaka sente naba Kazire Health Products. We thank them very much really bafira magara gito wamaturetera ba doctor bakugunkaba okubasa kongera kutworeke byina na nakitwine kukwata ahabwendo arizo kuteganisa embiri yitu bine byo kunyabirunji munonga byo maduka gono mwihanga kandi akasente nakesha hozito Kazire Health Products nuko twahindura tuti na bali cyo butunyi charity turebane rokubanza rukurataho murareje ebyamagara mbikicibo Kazire Health Products